پشتی بریارا حکومت هرم و وزارت ساخلمی و جرا اپراسیون برهنگاربونا ویروس کرونا لقضا شیخان جی وکو خوباراستین جی ویروس کرونا بریارا قدغه کرنا هات نوچون هات رگاندن و خلک دور جی بخوش حالی و اف بریارا القلم دان و دا خازش خلک شیخان کرن کو پیگری برنمین حکومت هرم و وزارت ساخلمی بکن داکو دبراخو خیزانا خوش اوی ویروس کجاک دور کن. چه تشتكي حكومتي أوامرها كي بدأت أودي ده بيدخل كمان التزامك كامل بيبكات شكوها إيش كان سريعة يعني انتشاره ويقالك بر وقت أودي دست حالات ما دولتي بيش كفتي أود دست حالات تاين أودي تاين يعني همي إجراءات خويت وقائية دست بين ده بيت أم بتري واش كده دست حالات ما كيم ترن هاري كاريات ما كيم ترن فيش خلقي ما يعني بتر اوامر تطبیق کن و تنفیذ کن. دست خوشی الحکومت آمد که گلی خلقی شیخان ندر کن هاتا 24 هیوه ام دل خوش بین شولی ضروری هبی چتا مارکت کام مازن بلا خودش تاگی خوب کرد بشتا و ام دست خوشی الحکومت خود کن و افیشا کسی نناسید خود پیچی که هاتا مازنید گرید دبیت ام مال دا ندر کن و دبیت ام نزدیکی اکودو نبین چون افیشا کسی نناسید و دولت هایت گرتین و الحمدلله هاتا فیگاف که امت پارسینه. جلای خود رهبر ساخلمیا شیخان کریم کمال دا دیار کرن جه داخل کل دهو که جی یکم توجبه ویروس کرونا هاتر را گهاندن و پیتوی ولاتی دهاری کار بن دگل جهن پیونددار و خوشی اوی ویروس پارزن و چندین رین ما دانه دیار کرن که ولاتی دمال خود بکار بینن. راستی افرین مایا و تعلیمات نوهات ندارن تایبەتی قدغه کرنی دیتنامه دگلک برجاندیا خلک دابد هکر هات و خلک پابند بد یان وارن مایا بجیبینت و در نکف شمال خود دگلک ارکما آسان تر بد و د اوشی ساغلام بد دوی وقتی دا تایبەت پشتی دیاربونا کسک الدهوکه فهیدانی خلک ما پابند بدوان رن مایا و هاریکار بتل قلما در نکف تشمال تشتكي قلق ضروري نبي اتمالي دا تشتكي وسط تايبت بيجي نينا بس او باقجي هر تشتك علامك اعراضك سر دركفت اكسر بيوندي بصدو بيسدو بكت يعني جمارين ريفبريا صغلميا شيخان هم تين سر سوشيال ميديا وان ديتينا اون ما بحسكر باقجي پابند بوون پرێن مای دەردکەون یترۆژانە سەر سوۆشیال میدیا هەر کەسێکی بنی هات بوو یان دەوڵەتەکە دی هات بوو هیویدارین ناو نیشانێتی بدەتەمەدا ئەم ئیجرعاتێت سەحیل گەل بکەین. تێدەزانین کو خۆپاراستن باشترێکی چارەسەرکردنێ لەوڕا ڕێڤەبەریا ساخلەمیا شێخاندا دیارکردن و جیبەجیکردنا ڕێنمایان تاکە ڕێکە بهێتە دوورکردن ژی ڤایرۆسێ کۆرۆنا. لە قەزا شێخان وەکو تەڤایە دەڤەرندن یان کوردستانê قەدەغەکردنا هاتن و چۆنێ هاتە دروستکردن. ڕێڤەبەریا ساخلەمیا شێخان jî daxwazî ji xelkê xwe diketin ku ewan rênmayên ku têne derêxistin ji lay hikûmetê û wezareta saxlemiyê pêgiriyê bikin da ku ew ji vê vayrosê koronayê kujek bêhne dûrkirin. Ekrem Derwêş, Gelî Kurdistan, Şêxan.